Refresh with Rupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Visit Khubor TVS Maulai, Upper Shillong and Maublay for shirt-free gifts. Get free helmet, smartwatch and 5 years warranty for free on purchase. Get this at an unbeatable down payment of just Rs 25,000. Ronin, built to conquer. Kubli Pibaro, Pinampay Yakbati CTV, Nipinang Sapai Pibaro, Shri Khubor, Hakimat Kimat, but Hakabasdang in Nipashwa Shri Khubor, Nakalang Kibenta, Jonkazilla. Kanyang wat ki pulit constable, but san wat ki follower, kila syapan Khuboram, Hadian Baklalam Pendem, Yakijing Syak Hikai Pentibin, Haka Training Center, Jonka Food, MLP Battalion, Kabaran Hakashtong Sopyan, West Khasi District. Haganis ni Lasa Kylleng, Deputy Commissioner Jonka West Khasi District, Ubak Garat, LSN Dykes, Deputy Inspector General of Police, DAP, Kakong Claudia A. Lengwa, Superintendent of Police Jonka West Khasi Hills, Ubidi Marak, Commandant Jonka Food MLP Battalion, Urupam R. Marak, Batki Officer, Lember Ki Bahi Yang Sam, Jonki Niki Pulit, Kibala Pendep, Yakajing Syak Hikai Pentibin. Ke-election Chiteng Samoy Hagambig Ray Constituency, Klanang Kruit, Batnang Shongshit, Hadian Kajing Tab Kerteng, Jonki Kertong, Naki Seng San Pyrthei, Bapir, Kibala Penkre Yalade, Ban Aireng, Hakani Ke-election Kaban Salong, Haka Katlai Trik Unai Wing, Arasa Apusau. Kajing mi Jonki Yau Kai Masibian, Bemshim Layo Jing Itu, Naki Nuki Kibor Sin Sharshno, Niki Bor Sarkar, Hapok Ke East Khasi District, Kalabu Jing E, Yeki Nong Dedo, Hakaba, Klalit Ban Pinsngo, Shekit and Doshkor, Jonka Deputy Commissioner, Jonka East Khasi District, Kakong RM Kurba, Kabadero Chairman, Jonka District Animal Market Monitoring Committee, Bakan Shimkia Halo Kanik Kudbenta, Knang Mankurup, Ikima, Jonki Tuki Bashu Bian. Lain wat kibri ulaman sa bakentup yaw nongnya, bat ya anwat kibashong hakaway kakali Maruti Suzuki Alto, kabadan yaw number ML Not Sun W, Sun Not Kandai Sao, Hadin bakalit bentenra, yaw divider jong kasurok ba National Highway 6 Haripoy District, bat hadin kata kalalit bentenra pat saya katrok kabayang harut surong. Kanika jingja kalaja haka arpusau trik Risaw arza arpusau, haka por sanala sau po baji minsta, haka shnong dihar. Kakunhun Menteri Jongka Sorka Jylla haka arpulai terik Risaw arasa apusau kalau menjur yaki rule ban perking na kebenta ban aiwa yaki yeng Jongka Tenat Housing. Menteri ke Sorka Jylla bakmi yaka Tenat Housing Marquis and Marang habakren Shekila Pyrthei Khubor hadin balawai ke Jingalang kabalalong Haresu Balpara North Garo Hills District ulong baka Sorkar Meghalaya kalashna yaki Sorkar Hamana ki District Jongka Jylla. Kesorka Jylla haka arpulai terik Risaw aza apusau kelarai ban penjelan ya kerta rungkam jukinong hikai SSA haduk saupusan senam kerta kumujing pilih lenti berkinduk la ban apply yakikam kibedang lain na kebenta ke kam nong hikai haki skul sorkar naduk ke kedan lower primary haduk ke kedan higher secondary level. Ya kini kerai lashim na kekunhun menteri bala penyai dan menteri rang bak ke Jylla ukondrat kongkal sama kabalalong Haresu Balpara North Garo Hills District. Kakunhun Menteri Jongka Sorka Jylla haka singi balang ka arpulai terik Risaw asa apusau kalau menjur ya kajing terwa ban shim ram naka Asian Development Bank naka bentaban penterikam ya ke project Support Human Capital Development haka Meghalaya Phase 2. Kakunhun Menteri Jongka Sorka Jylla haka arpulai terik Risaw asa apusau kalau menjur ban wanra daka ordinance ke batik kendon ya ke Medical College Shimet hapok ke Jylla ban puli ya ke MBBS. Ya kini gerai kunhun menteri kala shim haga Jingalang bala penyai dan menteri rang bak ke Jylla ukon rat kong kasangma Haresu Balpara North Garo Hills. Hadian ka Jingalang ka menteri ka kuat ke kia ka Dr. Ampri Lingdo kala pentim. Baga kunhun menteri kala ai ka jingmenjur ya ke Meghalaya Private Medical Institution Regulation of Admission, Fixation of Fees and Reservation Ordinance arhazar apusau. Menteri Ketenat Sambording Jongka Sorka Jylla UIT Mondal ula pentim baka sorkar kadang yai am ya kajing aktien na ka Athena Powers haka bayadai ber kajing terwa banshna ya ka Kenshi Power Project nani ka Schlempen meet boarding haka wa Kenshi haka jing akran bikla Pyrthei Khubor haka arpu artrik Risaw aja apusau Mondal la pentim ba ya kani ka project haka baningkong la IT shaka Athena haka ba ya ka soskular ya sngot hu jingmun nani ka Memorandum of Understanding la pendamno bat hadin kani ka Athena kala terwa da ka project ka batmai kata banshna da ka hybrid model Henry wat hadin balai kran penbet penban kibor badai pet Jongka Athena Powers kimshim la aktien satya haduk kini kisni
Ki atli kishna trekam jangka Khasi Students Union bakentup ya ka Maulai Circle bakanihu unit balalam kemado Presiden jangka KSU Maulai Circle. Samla biang bor El Paliar pada Presiden jangka KSU nihu unit samla Sandi Sotun haka arpusau tri Risaw aja arpusau. Kala iban IT da ka jingtho hau MLA jangka Maulai uba Bright Starwell marbanya. Da ka bakentu ban pha maramot no ya ka surok PWD naduk jingke Maulai kenton masar terter shiduk ka gate 5 jangka school ba nihu. Na kalian juga dekat jangka KSU Maulai Circle berkanihu unit kala pensengau hau new MLA baka jinglong jingman jangka ni ka surok kala jot rathai bakala bu jingma batwan ra iki jingman saw iki nong let nong wat bat kham tam iki samla puli bat iki nong tre jangka school ba nihu. Hagani klimat bat nya phash Khubor na Kylleng ki benta jangkari. Menjeramba jangka Manipur ulah penbena ia ka jingtemu bantai nyau hajan ruspa drupau teli ki yingsa basipor na ka benta kitu ki basya penkendria caka namar ka jingsha thambor ha ka jingya snam haus nam baladam ka sarkar pedeng kala menjur ia ka te ka jingtai ha ka babun ki yeng ki don ha ka district Kangpokpi pat Chura Chanpur lapan pisa shushu berkershan ia ka di ka projek. Ubrio uba penya ya ka ying bishar thok ha Gujarat umuris sambal Christian lasha kem bat shapha toket hakti jong ki pulen na ka benta khat wisngi ula penmi ya ki hukum ain thok na du snam 8000 khat khandai da ka bat thok ekibrio ha ka jinga kan a chaka ki kam thok jong uk la pau Pyrthei hadin baladon ba ujor bat ka bayalam chjing token Kibor pahara ha Manipur kila yok kurup sa khatwai teli ki tiar ya le ha ka por ba ki pelong ya ka jingkhanra ha Kylleng ki district ha Chura Chanpur Chandel bat Thobal ka ba penpau ya ka jinga trelang ha pedeng sipai ka Assam Rifle bat ki pulet jong ka than ka eryong dena ka bu jingma ya ka Odisha bat ka West Bengal ha ka ba ki sipai duriau ki sipai sun bat ki sipai ru duriau jong ka India kila long ki ba penkre na ka benta ban ai ki jingeram uslap ubajur bakal air ka baklan bor kalakta ya ki district Bamarjan bat kaduriau balat shispa angut ki kertong ki bakentup yang menteri rangba jongka Jharkhand Himan Soren kila thap kerteng na ka benta ke election banwan ha Jharkhand ke election ha Jharkhand kan long ha ki ar benta kata ha ka khatlai bat ar phau trik nai wi benta pan ya phash Khubor na Kylleng ki di ka Pyrthei ka jinga kan at ha pedeng ke Israel bat ki kan hun le no kentup ya ka Hezbollah bat ka Hamas kala dang jur shishu ki jingher thma lingsun jongka Israel haki benta bashate jongka Lebanon kila penyap ya shipongut ki brio kat ba ka Hezbollah kala siat ya ki namding haka jaka jongki shipai jongka Israel kabadan hajan Tel Aviv haka ba amshim ladan kanu ka jingja ka basngausi haka joga por ha Gaza ki jingher thma jongki drone jongka Israel kila penmensaw ya laingut ki shipai civil defense ki shipai Israel kidang pelong ru ya ki jingkhanra haki benta bashate jongka Gaza bar kila yo ru ban khanglan ya ki babun teli ki bom ha Lebanon nalor kata ki jinghyar thma lingsun jongka Israel ya ka Syria kila penyam ya we shipai bala penmensaw ya nyawat ki weipan kayeng darbar jongka Kyrgyzstan kila menjur ya ka an ban khanglan ya ka jingsawa ki bala ban penmensaw da ka batai benya ya ki por ba ki chaka bala khang ya ki sur ki basawa jam kakuna na ka benta ka jingpen khen ka sedang nadu arpulai point san dollar na ka benta ki riushiman but shispa arpau dollar na ka benta ki kam khai ka jingher thma jigile no ha ka jaka trekam jong ka Turkish Aerospace Industries ha Ankara kala penyap ya sangut bat penmensaw arpu arngut ki weipat ha ka ba laingut ki don ha ka jing shitam ka bajur bha arngut ki nong thambor kila sha siat yap ha ki bor pahara ka Kurdistan Workers Party ka bala sha nyau bian ha ka Turkey ka US bat ka European Union kila persha ya ka sarkar Turkey la palat lai posnem kanthi ka Menteri Pratengka ke India ka Nirmala Sitharaman kala banjur ba amdan ka weiru kari kentup ya ka US ni ka China ka ban la ban ino ya ka jingroi jong ka jingsenshar bat ka yok ka kot jong ka India habakran ha ka jingalang ha Washington kala penpau ya ka jingkershan jong ka India ya ki tanat trekam jong ka Pyrthei bat ka benta jong ka ha ka technology bat ha ka roi kapat kala kentu ya ki sengkum ka World Bank bat ka IMF ban penyadai bat ban kershan ya ki ri ki bedang kiu da ka baban ya ka jingdon kam bandon ka jinga trelang ka baklain ha ka Pyrthei ka jingher thmar ki drone jong ka Houthi ya ka weka school ha Taiz Yemen kala pen mensaw ya sawut ki khna school ki sipai sarkar kala pen sange ru ya artli ki jingthmu ban rungtu jong ki le no Houthi ha ka te ka than ka Yemen kala man ya ka thma po yeng na do snam ar ja khat saw ha ka ba ka nong ba Taiz kala sha kerkut ha ki sipai Houthi watla ka de ka bala sinsha da ka sarkar Yemen ka Uganda kala pentikna ya ka jingyam ka baningkong na ka jingpang mpox
Kat ba bayok pang kelapoi syaka shispa andrup sangun. Kajing yap kalaja masindi. Hakaba ki hek sarkar kila kentu ban bud renti ya kila jingada. Ka Uganda kala penjur ya kajing persang mentek lakam ya kajing sapriang jauh kenyang jingpang mpox. Ka Hezbollah kala pentikna ya kajing yap jong unong yalam jongka u Hashim Safidin. Balayap ha kajing her thma ningsun jongka Israel ha ki jaka bashati jongka Beirut lai ta yomun shwa. U Safidin u bala yo i kum unong mi bujli jong unong yalam berem u Hasan Nasrallah u bala syak penyap ha ke Israel hau benai nailur. Kenika jingher thma na kading sun kadai ya ketem sentiat jongka Hezbollah hakaba kidan kumba arpusan ngun ki he shipai. Tikitu kilang ki Khubor hakimat kimat mentasi. Khublai.